Yada say yamo kwa baby Adom TV Badwam dwumadi so na yada Apostle Dr. Nita Ekutegwase eni nkranhyen sama wodi abreye de adu so ne Badwam kase ansam no ne etodwa mu bia obeti eni Asante Akyem NPP delegates bi se ene di owura Bryan Acheampong ena nida kwan se wode wontumi beta no achi na wapre ye flagbearership na ma NPP ye de honsam no ebeba Yabakoma so mem assembly member so de kokobo na ato ho bia won mo eye enwo ye ja to ho saa e osampanifo ba ebe ye ho adwuma sansam ne nsem bi na no pay ye de bro Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube search Adom TV tube na kwa adomonline.com ensemi ne nsema foforo bi ewo ho Majoy Trish Ontadi kama fefe ba ko na shemi Frederick Opticals enso ehwa bomenin ehu bai midi afia amankwa tamaklo afia ni die mientie se den semni chemu ankasa etie NPP amanyoko no delegate bia wo Asante Akyem North enenei wo nyina se wode won achitai ema owura Bryan Acheampong se wono pene betumi amanka bomu aba NPP amanyoko no munti ye po bi no abetu franka ma won dia ene ye wo se owura Bryan Acheampong ti ene omota no achi yamane boni Isaac Amuako ene won ekasai Bryan Acheampong we 100% we papa no me wogidie wonum said the what mama nipa no Bryan Acheampong number 1 and to kwana e wo party no omunya na party ni fa no tuma pamfura said the NDC for omunya ye mom yemfa komapa na delegate no so yensan to aba no e ma Bryan Acheampong na Bryan Acheampong mro e mo ye na yenko ye nu ehia enipa a owa komapa a owa abotre na otie obia asem na obetimi aka party no abum ama party no aye ba ko said be ya 2028 no ebetimi akwaje power no o de message delegate for no say omo ne me ya adwesi ni benka bu ye bitumi no so bedu ho a ena otimi ye de hole ye wo pe anamo apeso utu message delegate for no say yenu Bryan e pese okoso wa ye mbida no no Bryan Acheampong ono so oni so de hu tie ni kasem ni nema wa kanyina na hu ni say tumi ni bedu ono so sa no doubt at least na from the years of Bayamagana akona ni bia no ba because what the Ministry of Agriculture or John Akufo at the time example when the amount of council ye bo about in my mind I can say it's 2 million to an for Trabaman I can say from to say the Ghana for happen. Eno achi ena mebunu don frefo abedi achire de ma Asante Akyem South emfa amanyoko ni din mu Charles Kwabena wiafe so de to Adom kase enim se Dr. Bryan Acheampong ena obi a amanyoko no edi tumi hye ne nsem a wetimi aboa apre tumi edi ama wa fempim mienu ne aduonu nwotwe Yesusu sese onu nyakwanya ba obeka nipa mienu nyina busuya kuo be 9 nyina abom am ye nyina be ye baako na de a ehia pa ama ye dede nyina se be hia power 2028 ye hia power sese ya baban mu bi ya baban mu bi ma ye Dr. Bryan Acheampong ono ebetimi aboa me baban mu sase wono pe na watimi agine ho asi wo se won kasa ntia obia nti se kobase ye manakwanya na oba obia de akomapa de odo e ba be boae am yenso yetimi abaye aban ye nyaaya nanka ye be wie ye bibia nyame ya Adom January 31st ye be kwakoto aban na ke ye man be 85% ye nyane sa ye pe say at least ye delegate na moaye ye man be 85% sa ne ye susu se pese ye de man. Assemblyman ya wono woman so mem dombe electoral area ya James so say what in Simbia to ja watch so man so mem palm oil extraction facility no ye ja to watch enye adwuma bia nanso obesrem panifo so omumra ma mekanye mu sabe ye bename no so edi ndwuma bebre mabuno no make say wa mansie south bensimu e wa santemantem a watch mu se December 2023 no emu ne ye ja to ho aba bepem ne nti wasrem panifo o meye hu bibi ema wo daye no nyankopon adom aban hu se manso ye wo me manso kakrakai ana manso south kakrakai nyina no ye nya ba bia amfa saa machine a ye de bechi enwo no angosi se manso mem ahyekro na nimonyam penimfo aba be commission ya sesenki timi ye mu adwuma gidigidi nanso se no dwumadie no yentimi enhya ase nti ka mesre penimfo ni DC omumra mu bi
na ne nti yentimi nyemo adwuma no ko mo maboa ne yentimi nyemo adwuma Otoa ne nkasa se mpanimfo momoni kɔ sa adwumadie hu a ebetimi aboa pa ama wona edomefuo wo manso mewoni ne nkwado no watimate wo mbre so aba ne ke me wo amanse South nyina ba ha no mu a ebetimi am anya wo adwonwo bebre afidie no ye afidie a eye kama che sa wodnya ba ha no mu a bibia no mfo ho oden ne beye eno a esi na eyiyi entimi appeal to medisi ene oman mpanimfo se omo entwe omo ani no meboa yen so de be ya machine no ye kunya commission no ebe ye adwuma na so aba mfa so de ama amanse South ne kurakura mu na wode to mpanimfo anim se eye oman ni nyina sika Ghana man sika ni bi ne de ya be ye saadan esi ho ejise nyina ye ntimi amma na ya meye mo adwuma na mfa so ama na jise oman ya boka agu ye wo mranti ye nso omo pepa se sa omba be kire mo adwuma na omo nso be hwe no motimi ya adwuma no se de be ya enwo ne ye be ye no etim fa so ebe ba mem ene amanse South ene Ghana man mu nyina ese mentime ho ase bi boboba ewo eye nkranza animo traditional authorities no entem wo asase bi hu manso se bia aha ewo ahafo anase ewo ha Asante na eye Obrempon Ameampong semi otosumienu ohine ye wo anyima wodi adesere to aban ne mpanifo animu se ni manimi ye no ewo se mpanifo to hu anomo ba ho ebe ma asumdue hyase free mpotamo ho se be ya enyinsam nkofo ha obi ma emunsam adom kase etoso bibia anyima man ye wo yasase ye bohye ene sumi ye wura nkransa man mo o masase a sabe omode som omayinku na yentina se emma sabe mo emmefa anyimu a nkransa yasase yasre national security a police for omampanyina ba mefo moma yenyina yenya ba ko na munkambom je ekeka kono ya hwani ya yenya peace Reverend any my and then every Yebenya Ewo Kintampo South Ewa Sabe Mo Enem Pransa Yawashia Obi Tra Emma Obi Yes, ye Pantabo Echo Nasabre Yenu Mo for I say Omobe Trashiano and Yakoba Bibia Sabe Enka or Masas. And I'm a Shemwa, and you my Mo, Anima, Ransamai, Yanina, Papa. Owie ye no sade to dwa se so be piem potam ho no mu a fritete no asomdwe atrankramofo akristofo ene mpo nananom asomfo entam a wani bia ni ho to wantia se sabre basabasa ye bia e ma no homne so gidi se so motoa so asomdwe kwan no so a ebeboa mampunto ahwe no wonse tumi aka Ghana Unu region Yepe and Nasabe nkramofo any Christofo ekabom asom when the baby papa anything and ne Mahum Niaminuya, me papa, Fayinama, Wabe Tamachi, and Munyama, what dear mammy, Amy Fair, a Yami Ten, a young Cambum, and in the Chassa Ghana, there was great. The young woman name. And you could be also doubles as 7 gram of 4, any crystal 4, and I'm Kabuma, yes, anyway. It means you, baby. Timur of Fainama, Yamisha, Yamitunquam, Yamimuan one day, Baby Pia, one every now will be baby, about the tower chief. I was speaking about a song. Yanton Samno so na Director of Monitoring and Service Quality was Lion Ghana and eskusi to Ghana for nyina anim say National Sanitation Day no eni ho kwan say ye eda ba ko pebi ana se memenda ne ye na ne asate akoda ode to mpanifo anim se pesa hunidie koso o my Ghana mu a entoso nkoso a na se de tie bia ne bedru ye mbota ye ho se betu fiase afi o maimo ene assemblies na hodo ni nyina ekabomu ekwe kwan a ye be fa so na edi sa adwuma no ye de ye wekesa omo prapra editing gatemu
enyina se de mu hu no aba omoboa enye enkrahanko a mansi ni nyina mu awo Ghana nyina na de ni se apart from workers e de ama assemblies na omoboa no ya sa de car esesa enwura no so ama omo a se ye enwura no ye se wi a e se car etimi fa e de kogu the be a friend final disposal site esa abo assemblies ni so bi mu be de kata hwene ene de hyehyɛ ensa de nyinaa so etimi abo assemblies no eti aba national sanitation day ni de a ne ameka ne se zoom lion yedi mu akotene na ye be pledge ye support ama assemblies ni nyinaa owieye osade to dwa se obi biara wonni ade a yedi kora nwura e wo fie me kire dasbin ni bi no moden se obema ni nsa ka bi efri se wonom de o ma hyen no ennam Ghana fe na nyinaa se beje o manfo wura wa ye no e de akogu ba bi pa se ne be ya o man no mu ebete wan amuni nyinaa wa so die na wo se edu sa de ya ye nyinaa ye papa ye mountain so ni ye fie na se de ho ebete efri se ahonidie ba e ma yare a efa baby e ho tino ehwe brase na sa awondie ni mu a obo se yare a boy bebre no efa emframa anya papa no eba na mesre se we no enye se dako ade e wo se ye da ade a wo se ye ni entwen se ye national sanitation day ansana ya kase yesi abontin a papa ye montem anase efie mu na emo manye da ade a da ye bedodo ye fichire ye papa enim ye gata da efie enim so ye be na ye ni chance a de ball egum wo efie so mesre se omo pinchen zoom lion na omo Ohine ya wo koforidua oyoko eye New Bryan North mensimu apo ye mantemu na no say sempe ya wotosumienu de to asoye hwe sanitation eso se nsamansaman for anidi wonsama wono emra na clean Ghana agenda no yentumi enu ho omo banko ade a Ghana fo ani beda ho e wo fiye ho eye wasade se wutimi di wo huni ya border information centers. Beside that, me provide megaphones. Assembly members at the name nyina echi no asode no nye kwa na eko meaning say they are not ready to help aban no adwuma oye eba ne say aban no so adi hunu ne botaye no ebe ye kwa yen traditional authorities ni say yen so ye bebu aban no na ye bebu no ne twa say tankers for no say na wo kan no esaman obi na omde no court omo ye ben prenum pensa oman ne bete say nya ebani o omo beden omo be ye adwuma say ye ankasa authorities no traditional authorities no ye wa habi anso say na eko eno akiri na abana musini ye New Bryan North Samuel Adongo enso editu dwa sa asamo ohene dia to dwa no ogene ba ofo aso pa eno nti Samuel vidwa no be yenhye se omu ede court ba time besi ho no obi biara emra beche no se woni ne hunie no odene be ko ho na emra no edi no se ne be ya be yense na ho amomanfo a odo ho ahye se so ban nim no the New Bryan North Municipal Assembly ye sha ase ye ne se ye public education and sanitation ama me akasema ko radio station shoko kasa mprepi Yama information centers are announcement. Yama information vans are call round. Aqua announcement. Nanano bodoro aka ho ase bebre. Enti pempensu a edu die. Die nanano eka no. Yesu ye form super bebre. Enti emprepre die enche. Ye de municipal sanitation task force. Ebeti esikrom. Wo a wo beye wo fie kra fi no kra ye bechiw edo akogina mra nanim. Wo a wo fie nim gata eda ho. Na wan siese gata mu no ye bechi wakwa gina mranim sa wo shop wo container wo business e wo kwa ho na gata da anim na wan siese a ye bechi akwa gina mranim ni ya boka aka no abi wo ha ye beti ma boka ni ajawo ana ye be boka ni asa de wakokotum aka ho mienu ni na sa na mra na se Yenye no so na Adom TV Badwam kase na no pe ya ha na brema kwan na ye de asie mrani adaje enti ye da se kwaso na ne yentene na afi ne ye de agodie mu nsemo eto so na afi de bonkrata no ye de aka ho de ama any health tips no
aha yada sepa radio for 97.1 yamamunyina achen yamamunyina akwaba ora besmaka kwasi insia boaten ejina mu dendenden kama boni bia ne akire problem bia ne so tuhwe na nim ne na hofade na hu se bibia de na kwa so kama memena memo achen afia menyo so da bia boko nyame adom nyame problem na otwe de ipe enya ne ye yede nyame ase nyame ase ipe enya ne ye yede nyame so asese sa odi akowie na say we are getting to the first week of the 10th month. Sanitation, say. NAC. Yeah, to exactly 1 week into the first the 10th month. Wow. Ti kaka kan year November na December. Wow. Hey. That's how grow. She shas as na enwie. Oni edi ni ye do. Oh yeah, nyam na edi ni. Onko so na basa kese no toye so. Krokraisa. Ni ye nim ye ho so hwe. Na ye so ye hwe ho so ye. Sa. Yes, ye ntutu ya na mo so ye. Fede bia meka se enye obi boni e be kana koma. Ya ni pe de betietie ho na so. Sa. Ba se bua paye pa se fia be hye tiam na se sampa so ni da ho de. Ni da ho pa boni sa de. Na de chewa bedding. Bedding. Enu abia. Yesua ye wo so de chewa bedding. Yeah. Ese se Yesu ka se o de chewa bedding akwasinki enyina ha. Nti no matter de nipa na ye bia no Yesu nti. Ene se de onu mpo wanye boni bia so de be che ye ya. Na o se ye de che. Ya anye ne sa de na enye Christopher. Bedding, but did make because kwasi mi ntwa no sorry. Me ya na make us fine. Say de ye de ache. Yeah. But menene nya fan bia se ente sa se nyame ka se wono wonya fan bia mu anke ni so enti kwasi mechirem asam no anam de ama wo no fache se wo se die se say oh because anetie because say ni power and wo tete wono be ha ma adwene a menene ni problem ba se de bia de we ana menene tie pa no da bi ye nya bia se no so 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 yo Kristo ni pa Debi enye hwe wo de ekosoa na koso ene unyami be enti no nti akwasi de wo ken eja be ka bi ye de adding yo etra me na fie de me come na say me and sheda moye trim pose ye be de anua bone that's the whole import of asma maker bone facha de twere no kra ka kire ye ese mfanchi ye wo prenso aduoso so sa ba nipa bi be se da no trim pose ubedu nya because if you do nya bo tripo so bedu nya bone a ho na make us ne che no dey no oh yes afia tu nsuo na agumeso oh akwasi sorry me court e di obi ekotu mu 3 months boni we yinas ofri court wo na eba o na say what tinte so na kogu obi so sorry na went me ankaniti obesa akọ that is it sorry yan shia sorry ka Fachem. Oh, man, shada. Anya bua payo. Wo de mesrew. Sa. Entu an ho feso. Usike shobotom enyi. Enye wo yiri nye ukuru. Ensese wo dwuane a wo di. Ba kwasi ye woni pa bi wo ho no ma sorry kan ye wo mo edin ti be bi odi bone. Go ni so ye ya do abehu abege na me sorry da. Nti ono sa di pa bone kan ni like bone ye ni enche no ho kwa. Wo ye no da fam. Ene o hu abege sisi ye wo safo ni bi onya mo ne ye ka. So but you can genuine one. Sir. Genuine. Na we de otubu sa de wa ye pa. Unim se ja kan o patch o de be che wonti. O se twa no ba ya no be. Oh that. So sa de babone se. Ti no. Yakwasi aba. Kwasi bo de abedu. Honorable. Eno omo ya de. Besi adwuma nya bete. Ti se rade hwe so na de chie ya ne ada na se. Yeah. So be pon pa sa bre no sa sori am pa be pa sa ba de. Enye izo. Na me kra me time me du fia no mda so gina so kwan. So wonti na ya na me pese de bia no adwuma bia wo bia no. Yeah. Iro hu na ye ni ye wonya no atwon ho. Sure. Because ya po anadwo ya sa be gina mu Otrenya mbo ebesa so ya mbo. Enti nipa bia ni excuse bia say mabre. Just obi o yesa bia sa we ya kwadworo. Edwuma na wonye. Sa. Ba se passa ahode no ho de a. Da bia me ka so edwuma pedin. Easy. Kwase say wo mu dia hu. Oh yes. Na e pass wa. Yeah. Na wo say yes. You are right. Yes. Ti kakra wo bia no onya se na afia kan na onya.
no atwe ba se wo mu nko ade na se wo twetwe na mu dabi ani aka nipa bebre ho da be ko fie no bo se mo hihye pastor se bia so de isla oh salary be ya na mo de ma ye na mo te pastor ben so tabeka so se na wo je 200 cities se bo so ya katwa na so ultimate saving na ne da emma na o be na sebi ni hokura nso abe ya ba me de bia me kunu ka asem we no na ada mitirimu a o se enye kura no se bosumi bi so a obi be ma kakra eno na me be ka mo ye kokko ni ade o mo de agunfi mo say Denisa no kura mo akwa mo no kura se Denisa asema me nyanka na ko ta wachi ota enta mechi ni adaje no ta wachi se mo shosho nti enya gude mo se ma no e na to aso adaroma